Aki bua kwa musipili kaitala lengwe lilule musali wa mete mpolala ngontu wa towa arega kiva tego tener akiva tego right motheleki wa motse community radio ashumbaratshega a makirikiri ge kgwedi sa fela ga o ntsebe ge kgwedi fedile fela ge ke gotse o tlišetša metsa go fiša wa mpitša bo my baby wa mpitša bo my chukuchuku ge kgwedi le kgole le go fela o ntlhapiša ka metsa go toa e kompotse re na mohlala a koloi ye kuama sa banna ba go boulela a ka ba go butša le ka mohlala a diputsu gore jale putsu e mong a yona ke mae a gone molato a seremi le na o tsena re Mr. Malemone culture space ba tsene ba re khudu nna go kala no la pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšhama o bene ka kapa ya radio ba go rogile tloutša baroka ba go rogile balli ba rena ka fa go mentle go senya sebaka ke ya gona ka fa le go tloutša baroka go pela gore tloutša baroka ke yena Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fa le lefaseng la ga Matlala Ramoshebo ga o swele leta mo professor we ya a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše ke bue ke dumediše bagolo ba rena magageshu ke bolela ka mangaka setšo baruti ba profeta ba etapele ka go fapana ga mmogo le mekgatlo a ke seke ka lebala go tsena ka mafateng a matelele ke tamiše magoši ya ga borena bokgošigadi ba tseta ba mošate ka go fapana ga bona re a letamiša magageshu molaetša wa bohlokwa ke wo re tsene kgweding ye botse ya December magageshu kgweding ya lethabo ye ile go gore mang le mang magageshu ga be a bereka o tla gae o tla go khutša a lebeletše gore jwalo gona o tla a swere sešegwana sa gage a itla go sija le bana ba gage goba ba bangwe ba itla go dira tše dibotse tša go swana le go aga metse goba go tla go thoma tše ding tša di-business dikgwebo e fela magageshu ge o ka tikiri ya ile gore kgweding ye ga sebe wa swara selo o swanetše gore o titukiše magageshu bana ba sekolo ba tsene sekolo maloba be ba fiwa di-report bangwe ba phasitše bangwe ba pale